Meaning Acholi. Welcome to Chaka, Leb Acholi. Please drop your comments if you would like to be a guest to discuss Acholi, Acholi culture, Acholi language, clans, subclans, relationships with other tribes in South Sudan or across Africa. Meaning, everybody welcome. If you'd like to send us a message, please drop it under this video, under any video, under any live. You can also send us a private message on Facebook, or you can leave comments under our YouTube videos, and we'll get back to you. We are on Facebook as Chaka, Leb Acholi. That's the official page. And we are also on YouTube as Chaka, Leb Acholi. That's the official YouTube channel. And now I am on TikTok as Chaka Kang South Sudan. Okay. But my personal Facebook page is just South Sudan. Okay. Please send your comments, messages, likes, comments, share, please subscribe. Join the platform so we can discuss Acholi culture and language and learn together and grow together. And be a community. FYI. Okay. So this morning I was reading about Abong, and I'm going to continue reading about Abong. Abong has quite a bit of information still to be covered in this book. If you don't know, I'm reading a book called Satumino Nyala. Looking on it, Tekwara Pacholi, South Sudan. A published book in 2014, a couple of years after that. And I've been trying to find some time to read it all. I'm still learning how to read Acholi, how to speak Acholi, and hopefully I can teach others and teach my children. Let's learn together. Okay? Join. Please leave your comments. And excuse the noise. It's raining outside. My street is loud. And you can also, my son as well. Okay. We get chere konka cha kwana ne. Manino diga bira ka kwana ne. Lopa jo abong gi wire. Gimi di chifo mini. Obimio it gingom bokoro. Ngome grow jamko. So after a couple of years, gi chaka wire dokoto. Gibi okwood jo oba. Jo moti lomolong yo ti loti. Gichiri lul, okay, L-U-U-L. Give weird dot ogido. Give bina dogo ayi again. Remember, big bin ayi, kin only ayi, tide ket bot ge jo abong. Can you take a ma don well to get doing bene? Man, don't give weird, give do ayi. Okay, get caraben, get your alia, get your palotara. Give weird dog do ayi. Okay, I'll give can you go deal. So mana mironia Kwan dong kamabora yenine continue wagane no kidmagi migrate kere gichi rube de Acholi kuja to gonna establish territory to be as Acholi people meaning okay man joma no lotugo gi ok idwa de Acholi your ball de Acholi kuja yala ki big na dong integrate into the culture of Acholi people. Remember, nagi kwaro ginga cham pa Acholi ga nigi chamo ba ko gi chamo Kwan ko
Yalla gimara konga kegen gimara konga marat. Gimara konga tugne mena gimira ni gimara konga tuge gingone a bit. Okay, it get a bit. Wala ngone gimuna ne. Mi mara konga tap agi chira. Lakin ko kilit ikun gi kwera kun. Yalla gi wire monero. Chief o minium yo it gigene la we gi rugini ber monero beko. Yalla chief gene o kwerka. Chief gene. Chief imaya kwera la. Ne wan wa wire monero be bodwa. So ki gina kwanya mere get munu milani. Yeah, ka wire ke dumera rugula. Ka no upe ati gi jotu ake kene arugo gi moko abere monero. Hana gi kingi dugo doga yi. Okay, we ha chaka gi kinyo. Okay. E Mohaman majo botie ka yenyo kabero. Leb Acholi wacho ni Dok udi mokene matin ingene yo bo onongo gin pori pere. Dano ma onongo tie ingom obo i Mohaman obero jo kitara koyo lokire gi pokongo. Lotino Abong obero dano mi adek mi donyo ikinjo kitara gi koyo. Okay. Ikare ma root imai o yabo onongo root omini chamo kun wa I wi bie daho mere wi bie daho mere tero bore kun gi la it. Wow. So at the time, Chief Omini, Mikitaha, Acholi, Chamo kun we be da per miro iri la it or ladder, mi donyo, malo we be, iro malo we be, mi tero kun butchuare, roro mini. Okay, wow. Wangeo mabe ni Joabong, I don't trust my computer. Joabong, Odonyo, Ikin, Kitaka, Gikoyo, Labong, Lueng, Gino Chamo, Ke, Parut Obo, Pi Be Megi, Pien, Rod Abong, Obedo, La Yum Twin, Mamio Chum, okay, Gidano, Ata, Ento, Rodomini, Obedo Dano Ma, La Wan. Really? Nia Omini Mikitaha, Joacholi, Ne Munu Chief Mundo La Wan. Yum Twin Pe Borga Chal Road Kina. Rodi Mai, mi Abong. Tien ma pol ka wel obino igang gin buru gi cage. Wow, interesting. Ento wanongo ni wel ma obino igang parrot imai gin pe buru gi cage nyo oru p orwo what is this word oro p pien eno maro chum iwang o ka madano duju tuero nongo yechum ka madano duju wang tuero nongo yechum iwang o so maro chum gidana iwang o okay munu lo wajin nga road mi kitaka no sorry road gina I'm sorry road mi abong imai chum gidana iwang o wow road to mi Acholi ne chum and can we be guado so Acholi do munu la wan mi obo ni do chum gidana iwang o okay okay karong ningane all right we got doctor
Wange mabe ni jo abong odonyo kin kitaka gi koyo labong lweny gino chamo ke paruot obo pi be megi pien ruot abong obedo la yom chwiny mamiyo cham gi dano ata ento ruot mini obedo dano ma lawany tien mapol ka welo bino igang gin buru gi kech ento wanongo ni welo ma obino igang paruot imayi gin pe buru gi kech nyo oro pien eno maro cham iwang o ka madan duchu twer nongo ye cham okay ikara ma mon tie ka kelo Kwan iwang o manongo cho bene pori pe oluoko ching ruori mai lungo luak pa ruoro mini ma kwo chok gi gang mere we gino bin kacham. Okay. Look like the Abong people are very friendly and you share cham gidano kino mini mi Kitaka Acholi la wan mar share ko chamo yala enken wa mala we be. So give me a second ko on manok. Amiro again. I need to take a pause for a second. Where's my pause button? I'll be right back. Street Parman Johnny. Give me a second, guys. Okay, it looks like I'm gonna have to stop. I need to take care of something right now. Excuse me for a second. I'm gonna just read really fast a couple of pages here. I need to go take care of something. Okay. Okay, Madano Oneno wrote Otugo Chamogi Luak Ata Gindong Owachoni Ladiri Maya Ye Matuero Goro Wiluak Miabo Dana Ma Woro Welo Nyo Latin Kich Tuero Kwa Iwang O Pilokman Jo Kitahao Chaho Woro Road Imai Dok Road Megi Mana Ye Gidma Oweho Road Imai Oloyo Ke Pa Roro Mini Endong Obero Ka Maho Dano Duchu Mikitaha Koyo Wagi Abong Ento Dana Mokena Wachoni Inge Man Wing ma bell chaho bino ikinjo abong gijo kitaha adai karima to dong chok nego ruot kitaha eno chiho matek bolwak mere karubanga otiro tero kwa mera wala meri miro luak mi kitaha duju obed ite loch paruot abong jo padieri Mao neno kidman
inge to pa ruot kitaka gin bene okwanye kiri kot megi gino mi bot ruot abong onongo woro ruot megi kid ma jog lo tugu woro kwede ruot megi ka chama nyien ochek nyo dano omenyo ngwen gin jogo jami megi duchu ki dok or achiel giter bod ruot pe pilok man keken ento ka dano bene onego le idwa gin jogo ringo gitero bod ruot chon ruot pe woro idwa. Okay, so chik kwar pa chuli kwer ni ruot miero pe ogo dago mere dok en bene pe miero ochiri dwa pien ena ye dano ma twero lamo la pi. Okay, lok mi wor ruot gi mio cham monongo pere ilobo obo piman an bene achwaka lok pa tim ma owacho ni ojok ma gimio bot ruot onongo tie gin achiel ma pire tek ike pa jo palwa ento ilobo obo nen chalo tam mi mio ajok bot ruot pe obino ki bot dano mi palwa ma onongo tie ilobo man. Okay, palwa wala paluo dano mi paluo. Okay, so like the Acholi people, I guess that's what he's talking about. Jo paluo, they didn't have chick me money, mio mich, nya joke bot road, like paying taxes or contribution, I guess. Look me a joke dano, mi obo okobo gi bot jo abong pien chon gi chon lo tugu mio a joke bot road cot. Okay. Samuel Baker owacho kwede ni ikin mwaka apar bor gi piera bichiel wi abich ruot kasiba kadi bet dong onongo oti wako ento dano dujo nongo podi tie gi woro madiri kome. Ruot kasiba nongo tie gi twer madiri kom luak mi obo pikot ma tie ichinge piman ka ngad mo ochwero chunyi nyo ngad mo pe miro mio buri mich kid ma chik mie kwaro miro rodong lamo diri romi gi gweni pangad man to wako duju rod kasiba bene kare ki kare omar bur chwiny luak ma en wacho kwede ni kagin pe miro mio bore ajok chi en wango cham gi poro wako duju. Lokman tien mapol okelo luoro maduong i chuny dano man bene. Gina chiel man nyuru bora pien luak omere gi ajok. Duan wacho ni imwaka par bor gi pier bichiel onongo or in that year or that decade onongo dano pe chulo muchoro or taxes. Okay, kid ma ikom kare man ento ruot kasiba ka tin mira ayal en penyo luak mi chul bore wel diri nyo wel romi mo keken ma doge owajo ki kom mabe ruot kasiba nakajui pepenyo ayal nyo mich atata piman tin ka en openyo mich dano mio bore la bong ngur nyo da pi mar madit magin tie kwede ikome. Rod kasiba bene obedo rod mi ma riek mada, excuse my street please. Wow, man. Ay obedo riek mada ma ka kono kot nyo kot chwe maduong
idwe mi pur enaga ju luongo luak mi obo ka waje bodgi ni amiro niango un luak ni chunya chwe totwal pi kwa marach madano mokene obero kanyuru bora inina ma okaro angech andong amiro waje bodu ni mana yegin ma owero an idwe man achweyo kot maduong ka kono kot pere en logo dore ma kon wajo kwere ni mana yegin ma owero kot pe chwe dong wun miero wunge mabe ni lok man duju otime pi bal meu okay kalwak pe omiyo bora ajok chi pigin ango ma omiero awek kot ochwe bodlwak kape wumiyo bora diri kot bene pere what kalwak pe miyo bora ajok chi gin ango ma omiero awek kot ochwe bodlwak kape wumiyo bora diri kot bene pere man gin duju ma waye iye jotoa ka kono dana mokene miro mere kin guru milok rod buru gini ka dano man omere kin guru milok en digi chwero kot gi pi dok lotino bo kamiro chiro wele gin miero onong mukija gi bod ruot kasiba mukija man mi achiel wego kot pe go i yo gi mi ario wek oguri ki kom le tim mareju chal atunya jubi kwach nyoliech Masamu Beka oluongo ruot kasiba ni ajwaha nyo doctor of magic ajwaha nyo doctor of magic man bene nyuru bot wa kid malok mite kwaro palo tuko podi onongo tie katich kwere ilobo obo source any ngone Sir Samuel Baker Let you know, Leb Acholi, source from 1875. A part of Boro Gipiara Birwa Beach. That was the source, okay? Aboro Kenyu, Kasiba Obichaka ruling Dano, okay? Dano Mare, Nakino Wani Tiro, Kono, Tira Joha, or a doctor of magic, like witchcraft or something, witch doctor. Leave your comments. What do you think about Kasiba? Lakino Mara and Lakindana Lure and at the same time, right? The theory of power plays here, or gonna theory Bangani of Machiavelli. Miri Nuri, Luoro Bodano, Kimirgi Mari I Nuri, Ngomi Twera Timone, Burgima Twero, Kwanya Gimaha, my baggy Burgi, Wagi Bedima Luo, introduce fear. So that way, get water in Yalagi love in because it is lead again at the same time. Mungima Machiavelli waja. So Kasiba Britchal Bedgumuru Kasiba the above or Mar and or Timo my bed like in Minalur and at the same time. Leave your comments. Follow us on Facebook as Chaka Leb Acholi, YouTube as Chaka Leb Acholi. I'm on TikTok as Chagi Kang South Sudan. My Facebook personal one is South Sudan. Leave comments, subscribe. Apoy Matek. You guys have good morning, good evening, good afternoon, wherever you are. Apoy Matek. Akwana mo Kennedy. Kwana manok I can team pin walk or chwe. It's a nice weather michira kanino. Okay. Kabun mo uti abroad in the US. Happy Thanksgiving. Enjoy your time with family and your vacation if you have time off. Apoy Matek. Have a good night, guys. Okay. Akwana again, Davadi.